Acidente nebe acontece em Rio Tíbar, município de Liquiçá, resulta em uma ida lá com vida. Ia quintane acontece acidente de tráfico ida ia área Rio Tíbar, município de Liquiçá, onde resulta em uma ida lá com vida, balon retan canek toda no balo canek kaman. Nilton Simenes sanesam família vítima hatete, painira neto ia fate no acontecimento, ema baracona no ema balon lora na vítima sira bo Hospital Nacional, no nenia la hatene cronologia husi acidente de tráfico ne, tamania la ia informação. Acontece tiona sira nebe cancer grave ne lori maite no hospital. Si ida mata ni se latang hanaba i hanaba kareta sa polisi sira ambulância sira mak movimento bamai hanaba par hode atu hare kona ba ida mata ni atu fote lori faliba mai dili ka atu ba falir mer se tawela hanaba antau almost langsung mai par hode hare falida mai te hospital na ida ne haula tene tomai hate te diang kata kareta mono tiana mai ve aula husutu yang kareta tu mono ne iha sira lanu rumah ka sira iha festa rumah mak dukur maka supera tu lori kareta tu mono ni kan aula hare hatene tambah mai super sira mos lai hotona iha neba hansa comunidade sira ho polisi sira mak ia neba transito sira mak nakone neba Ter informação nebe GM na sesa vítima sira nebe hetang kanek todan hamotok na ingwalu no resto hetang kanek man daudang ne vítima sira halo hela tratamento e Hospital Nacional. Dilma Suzeti, Juliana Maria, GMN.